Maro se fo mari se yuri nei tai au fataro fatu. Lani mai no ko fa. Pero ira sunga. Fa mo se yuli lalo male ko. O vai aku kau ya lo kau mai. Ya waktu ya kira u fa kadit malanga si. Oleh mau biasa sebab kau. Ada kau ai ya pe mo sa ku pe ya su. Ayo kama ya ru manguiar ya. Vai aku saya tu mai lau pena sila sa mo. TOA GAS. Ya ngau walu lalo le. Okay, ya peona se sila mai le tu. Ya ole tasile vai ngata ua lava ta ole tua nei ole TOA GAS. Le wesi sila mai le pena le ya salo la sa te mi ona fa matanga le. Ya ese yuli le au nang ole ma nei ole pena le. Ya ma vai ta ua voi mo pui nga me to emergency. Ya au te lole la fa tu le no se yuli te sa no ai fo i matau fa matala tili au nana le au nanga le tatu TOA GAS fa mo mo. Ya. Ngai mea FIFA ngaku au ngai le TOA GAS. Ole know the difference. Ole is signal quality and mako kesi maisi kesi le kemingi. Mako kesi ya. Pe ngasi le fia ko kele ya e mama. Asa aku. Ko kele la ku pe sefe. Wa asa kesi. Va venga velan kuka. Va venga pero ngam. Ya kele sefe ngai sefe kongulkang. O le kesi voi le tatou e faisi sawa le motele salafa. Ya, kwa sawa. Se le koe RPG le kesi hole ale. O le RPG RPG pa ese le si level. I lunga ko me nga lenga ye le nganga le know the difference. Ke kau ma fo i me venga le Scotch whiskey. Ese le red label. Ese black label. Blue label. Ese le tapo black. Fa solo ko i lunga. Usa da moa e alo i lunga. Na moa smooth fo ingale ko ka kai fa penga la le nganga ke si le. Ko vele le me le pat pala. Ela nga e mama fo ingale le fainga. I ese fo i le na fo le mo in va fo ke si le toro. Ja, fa pe ole mo fo lo fo ke si. Pe ole mo fo lo fo ke si ba yeso. Ole le doa. So ole fa pa la kalo so. O pero ka fo le produce ko si so. Pa kia so. La o me ia nga fa makala ko lolo. I le keminga on board e fo TOA GAS sponsor kemi fo le. Ja, sa. Ko sponsor fo le one of the major sponsor fo le. TOA. Na sponsor for keminga behind the scene. Na ole ngoa male. TOA GAS. Know the difference. Ko so ku le famukalanga so ia wa ka ula menge whisky ku serpe kam ka le blue. Sa fika kula ia ke si le ia blue. Blue flame kam le. Flame kam. Ngana ya sau no fa mtala tili si vai ngai ia si le fia le tunu uma I lo fo le tunu le se senga mai se ona nga mai se tulang or fa ngai no tato kis ia pe isi mako nganga pe o service so se koinga o nga me ka kis so se koinga appliance o vengi nga ia pole vai vela fo e fa nga le kisi e fainga mako fa pi e fainga mako lipea. Okay. Pula se koinga me o kupura o nga o poloka ia. E fainga fa soka I me ofisa nga ko le kama e service. Okay. E foi la mako service le o le ka ingo lainga mo fale. Mo bisingisi pose lawa fo ma ko kwa o mga fai. E mako au nganga e ako kama survey e wai mua pe me mua o safety saunga le mo saunga le mo ia wangi se fa fika ule ko kupu mai ako la kama survey ia nga faile ia kusiaka fa kilo le client pe fia fia no mai no le okay alu lo mle ngalwenga mana ia e on mako supply voile e o pe o mako learn mai le I me yang kupu I le covid I va a yang fa le kong sorry e le la delay o va le la o mako le ko e as fa le kong o mako supply me no lava mako e ole ale o a ia fo I lava po o tatu fa ke sia ye dei e kako 4.5
Kamala kiki. Kamala kiki nga. Ia. Ole alu yo kamanga so dia. O kamanga le walu ke mingi o nga ole. Tango fie. Ia fai ngo fie ho tanga fa tau. Ia me nga ia wa kawi male sharing yo kanga kala ngi. Ia mal ka ko iva kilo. O kamala nga le kongo ka ko swap cages. So se reseller ma ko ke mawanga ila kamanga ngale lua size nga. Ia malkako kamalepe nga inungale ole 45. Ia kamala kama umida. Ia. If kawi mo commercial business mo fale ainga, fale kalmalo. Kamala nga 45 kilo lang nga. Okay, mana. Kamanga dia ngai pisingisi. Iya. Okay. Apa pele la ole fale tainga nei ole 9 kg le mal 4.5. E me fainga umala ka kesi nga ole iba kilo ka luaku vakula ka fangu fi fa ka masa ka male 4.5 em fai all right em fai nga swap ye le ka mai fangu mo le fangu la po em fai foi nga swap le fangu la po mo le ka mai fangu okay as long as nga vakula empty okay but le ka mala po ala nga le ia susu pe vidia ku kai le ofisa nga ngai loila e po fe kongul me o ku ka makiriva la nga le fai nga songa songa kate se sia fangu. Le kamala po ole e kiriva ko ala e uto. Okay. Wa tama yo te role telen fa ngai fa le ainga. Kamala po ye wa umi. Lo que sila po ole le yasu. Yo la po. Que fia e a cor ka usanga fonga. E fia la kaure fa ka ro que sila bo. E ro que sa kala tu. E fa ya se we hen tef. E le dor ka wol pier ke minga. Fa feringa, yo waranga lu le fa ka. Oh yeah, ise kwala invoice se yulima. Alu mo la account ke pa bila ia dia. Dice yo, ahora que le suba esa la mga account de kala ko les ke bila ko mer koko. Ai que uso ko por esa la foi mal busio. Ahora voy a ahora vamos a con la ugo per kuspai. Ya, malo, o ai sma ngata u tato onanga fa mo se ya ma le siame ya o macho lala de lala cheli savai. Ya o termine te lo si la fia mo tangata o mo tua so savai mako on. Ya o ngai ya ko nga fo. Savai la te mo le fitu lima fitu iva o iva lima. Okay. O ngai polu ya le lua iva o. Ya o ko nga fo le mako location i polu. O ke le wa kale fe mai po ma ko le o i song. O ma ko le o puipa. Se afa le kesinga. O tole i tunga fofu alang samsama. Au tafala le wala lo papa re marisi. Ia le ala. E vantasi ma le auto seva. Wa pe le langu wale i lo o kolan samsama. Samsama. A se ko le fi be se fo ke lo si campagna ke lo campagna ke se yo campagna overseas. Ia mai fafo. Holding para le TOA GAS is a local own. Ai fe me foi na foi ko nga to lolo ma. Per me foi nga po angi kau e affecta I fafo. E de affecta ai ngi wa small but per me nga e pule mai a fafo I le kau e alwe ke si ngi campagna mai fafo. Ia ngi. E pule la usa mo. Pule ato I lolo. Pule ato I lolo le mache nga oye. Pero wa le como mana ya isi vaenga va mo se yuli. Pero me nga ya o ya ngal paunga. O va ko fo ma wo so ho. O kia ia le ai nga ia. Ya fa la i pengi fiki se va. Io me la. La pengi fiki. Che ya pengi fiki pe aru se va. Eso fa muy mal la.
Malo pa tai tele te uri mo le a mano nei tai au te lola fai lava mo le mano te suma ia ima tala mai au tala foi le au na ngale tatu toa gas a taro so tai pe tai foi mo le vano so ia manu tele ni tai au kai mo fam ke si ngi ya ole na fa fonga mai mo mai le tuno le tautua le toa gas e pe ona tala to le sunga se yuli ole a taro se ni so taro fa fianga ia ele nei tai au la to ia ona fa nga solo o le ma se me lo fa le o le man me lo fa le ka wa mai ia percent ma ko ai kilo ngi o fula se yuli le o fula la percent ko elo se toa gas ai lechen nesi pico kampangi la lechen kampangi fai ofu mai fafo se hora foi la to lolo o ia esa ala la tala no va tia to lolo ala fe mai o le alu atu ia se yuli ma va to lo ofu va to la ofu mai ofu le toa va koi o ke manga o le ofu le toa gas fa mai ala le toa va o ke le manga o le toa sa mo la mo fa Malo va tai o le o ka ngu le ia gas ya e ronga ka ua le la ko mai o le fa ka lai le ma ko fa ka melo wa al mele pico si le ngofa fa ia se yuli o le wa mai ile mitia fa tai tele to lolo ai va faire las fon che si penga o su e mo Vili atu lui da oiro. Ai tele o le o por tanto litio. Ya Manuel lo vaso a se yuli.